سازی رامانی گروه قریزا ناونتوی در راپورت خویا دیگه که تیرمه دجرای گشتر اشکره کربو دیار دکه کو نابرا 5 و 9000 ولاتین ترکیه کل سوریه و عراق بشتری رخصتنا تروری داعش بونم نها وگریان ترکیه او بسزاین بچوک اف بشتری جواکه دبن. درباره وی راپورتی را پسپور اولهیه ترکیه دکتر گورای آلپار دبیجه کو به هزاران اندام داعش ل ترکیه گرتینم او جبو کنترل و رهابیلیتاسیون وان کسان همو سازین دولت دناوا پیوندیان دنم. لی آلپار دبیجه اویک به تناسر خون نابم پیوسته اوروپا جی به ترکیه را تاب بگرم. Türkiye zaten IŞİD'i bir terörist örgüt olarak tanıyor. Türkiye deyişi vekere xistnaka terörî dibîne û ev salane pêre tedkoşê ev salane endamên te îşê tên girtin û sizayên wan têne dayîn. Hemû saziyên dewletê jî nava hevkariyê dine ku ev endamên Daişê bêne rehabilitekirin. Li Ewropa jî endamên Daişê hene û li herêmê şerkirine. Di vê mijarê de hevkariyeke navdewletî pêwîst e. Daîş her gav bo Tirkiye gefe û hikûmet çi pêwîst bê di jî vê re xistna terorî dike. برانبر وی که حقوقناس مهتاب جوشکن کو ایریشا داعشیا 10 جوت ماه 2015 دل انقره پایتخت ترکیه پیک هاتبو او 104 کسان جان خوش دستا بو میری ویجی ببو قربانی و ایریشا تروری دبیجه اندام داعش به سزای که بچوک درد کون او جارک ادن تبلی داعش دبن او ابجی دبس ادم کل ترکیه بهیز ببن او ببن گفه کمازن دجیان روزانه یا ترکیه دم. Her ne kadar devlet yetkilileri IŞİD sürecinin her çiqas devlet bibêje ku li Tirkiye Daişî tên darizandin û sizakirin jî rewş newsaye. Dişûna ku îro 500 kes ji ber endamtiya Daîş û qetliyaman bêne darizandin, tenê yek kes hatiye darizandin û sizakirin. Ev bi salan e ez doza Daişiyan dişopînim. Kesên ku qetliyamên mezin li Tirkiye kirine hatin berdan. Kesên endam û serokên vê rêxistinê bi sizayeke kêm derdikevin û gefa kuştinê li me jî dikin. 3-4 salên din bi hezaran Daişî wê derkevin û ev yek metirsiyeke mezin e ji bo me û bo gel. Ji ber ku dizanin nayên darizandin û sizayeke mezin li wan nayê dayîn, dê her tiştî bikin. رخصتنا تروری داعش دناور سال 2013 و 2018 دم نزدیک 16 ایریشین خوکوژی لباجرین ترکیه و باکوری کردستان یین وک انقره، استانبول، حتای، دیاربکر، رحا، دیلوک و کلیسه پیکانین. و دوان ایریشین تروری دا 322 کسان جان خوش دستان، 1346 کس چی بریندار بودن. هر وها حقوقناس آماجه دکن دمک نزدم به هزاران اندام داعش دی بالا بناوگل. و او یک دی ببس دم داعش لترکیه زیادتر مترسی و گفین مازن بخورا بینم. Vural erişmiş. Kürdistan 24, Ankara.